vijana wetu tumejaribu sana kuongelea wasitumie pombe wakiendesha pikipiki. Kitu ya pili, vijana wetu mwenye anaendesha pikipiki ahakikishe asidhulumu mtoto msichana mwenye anaenda shule. Kitu ya tatu, tumesema kuna ile exhaust mapikipiki yenye iko na exhaust yake, mtu anaenda analeta exhaust nyingine kubwa yenye inapiga kelele hata kwa mashule, hata kwa hospitali. Hiyo vitu tumesema sitabadilishwa ama sitolewe. Na kuna ile mataa yenye imekuja yenye inawaka hata uone inawaka kwenda wapi, hata inasababisha watu wetu wanaendelea kuuawa. Nimeambia machama nisiwaingie kwa stages, waongeleshe wenye wako na hiyo mataa wabadilishe ama watoe waweke ile mataa yenye inatakikana. Hiyo ndio mambo tunaongelelea. Na la mwisho tumesema kila sub county waende wajaribu sana ile, kuna mpango yenye tumeweka kila muendeshaji pikipiki aende driving school apate driving license ili achue masharti ya barabara. Hiyo ndio tumeongelea sana. Jengoro Kudismas Kenyanyo Male kondo machema ni umachoge chache sama kana yo wechibibi na model president we county ya Kisii mangana na twaro lira kunya gwetana na ase mitandao ntete very clear watebanga intubuna Kisii County Bodaboda Riders and Owners Association tobugata barundi bonsi pia se data yaitu aba bakonya gwetana na gotebe mitandao ngo bachori mbokare tare asaba gente kinto ke manyeti na nda ina magaiti ase mokonyora ba gokoro bachori ba report ase police station yende yonsi range nai ke kogera Kisii County we are organized etoganyete chikura 2027 na ande na litokabwata chikura after general election go sebano gaki kyo moiso na botete mentere ke president yaito yakwana igoro ya mangana aso busafiri bweito togenda kubeke mikakati gento kiato chandire mono ne chipigipigi cheto gotabe kwa mabati akonyora omonto akonyorera ajali gosendi osiri tabwatiri bati twatware mechando yokumanyanga moto kyoyo so etoko emphasize aba murabaito bakorundi chipigipigi through stage chairs amabati abekwe for easy identification. Edwin Ontita omotiama ni machoge bora awanda ete kubeko musimali asumu yo minto motiama ni machoge chacha tebirenga Kisii County Bodaboda Riders and Owners Association tobwati bochori dakie iko tobwati bochori 2027 after general election aba muraba bagonya gwonjoka na ase mitandao na abantu twaruzityo buraikare badagire kukanya bakekero jinga kichobo chori chigocha goika baje bagiruchikura enga kiyekerera abe asa bono twarure order andonsi ase bagotoka bago advertise endo eko correction e bakobwat basoerwe ase koti ne ase gotoka kiga Kenya mbake engaki election yera tangazo Kisii County Bodaboda Riders and Owners Association nendo get registered under Kenyan Constitution ajateyo abantu baganya koimuka agwakanya mwana gana agali kinga kitarao tobegete mikakati emeronge igoro ya machori yaito kuna gokorekana koru national to state level yegaro kinga kechira ike abantu baito ndokora ujaguzi una machikali tue una abana bodaboda ba Kisii County ntobwa tingane iyo na akero bocho bura ike ningo bura chagiri ku state level bakaboike county level so engaki yigo turatware obochoro oroba Kisii County igorta basi ko ngino ndenga ntobwatengane ya onye kero kende monto iyo kusaba ndabo nigo bote kundikiao bagutumira kero kende nabara siasa we are not part of it so igorta kete goteya abantu baitu bakuru Kisii County within Kisii County togoteba baba batoere engaki ingo ikere umako ya mautigarte gochibosia after election ya general nturangerie egikare kenene kyo goteba ngaki turakore amachokeito support kito kianda paka municipality ya Roro ku register level to 45 elindegere obuchori tumanguro butubuli structure buya asingi njunande ye tamwende ye myaka 5 ekenega kiya